Audio Jungle. Audio Jungle. Salibonani bantu bakithi, igama nguCruz. Yesh, lizangixolela bantu bakithi ukuma phambi kwecamera kusinto zama ngujwayelanga mina ngijwayela ukuma ngemva kwecamera, but anyway ngokwenzakala kwezinto angina choice, sekufanele khona ngime ngibambele laba abanikazi abajwayeleyo. Angithi mina imuchele duwetsholotsho yonke lapha. Yes, umlayezo wethu wokuqala abantu bakithi ama-awards siyazi ukuthi into ade siyikhangelele kakhulu ukuthi 25 April kuzoba lilanga lapho esithi kubonga abantu bakithi abenza okuhle, kodwa ke ngokwenzakala kwezinto kube beyond control yethu, so ukuthi singathini angeke ngitsho, but engalithembisa khona ukuthi uhlelo lokho elumi ngendlela, so ngathi stay tuned kulokho. Angilayo insolo engakho kakhulu, ngibe ngicabanga ukuthi bonke abantu bengibabona laphana ngizitshela ukuthi noma okuncane abakwenzayo bebekwenza ngoba kuyinto oqala abangayaziyo, kodwa ngibhekelela ukuthi maybe ngingabajaja ngo-2020 ngoba kube sokuyinto abayiphindayo. Okunye okuhle ukuthi engalazisa khona abantu bakithi ukuthi u2019 bekungumnyaka omuhle kakhulu, especially kweze arts. Sibonile abantu abaningi bangenile e-studio, banengi abashutela ama-drama. I vele ngathi entertainment wise ubumuhle kakhulu, but it's very unfortunate ngoko-2020 ukuthi angikholwa ukuthi kungafana lokwa last year, but siyathemba ukuthi uNkulunkulu uzangenela kube ngconywana ngoba entertainment yakithi liyakwazi ukuthi ivele ku-ICU iyazigulela, so mase ukuphinda ungena umkhuhlane onje kwenza kube worse. Dini kavela seqoka ukhala abantu, dini kavela into yadalelwa thina. Dini kavela seqoka ukhala abantu, dini kavela into yadalelwa thina. Thina ipolo seqoka ukhala abantu, thina ipolo into yadalelwa thina. Kunjalo bantu bakithi sathu ukuthi sincedisane lapha lalaphana nje, sizama ukuthi lami ngibe ngili-update ngalokho enzabe ngudobhile kabili kathathu ngeviki, so bear with us ngoba i-situation le is beyond our control. Ngithanda sisale kahle.